Paralelno sa brojnim nedaćama i stradanjima koje su zadesila pravoslavni rod u prošlom vijeku, javila se duhovna žeđ i potreba za duhovnim preporodom, što je bio ključan motiv da Zvornik poslije skoro 2 vijeka dobije novi hram. Sticajem okolnosti to smo spontano i pošli sa idejom i sa inicijativom, ali se to nekako poklopilo da idemo u susret 200-godišnjici gradnje našeg starog hrama rođenja svetog proroka, preteče i krstitelja Jovana u Zvorniku. I nekako i koračamo u susret tom jubileju sa ovim velelepnim zdanjem. Svakako ideja i blagoslov je potekla od preosvećenog vladike Vasilija. Osvešteno je zemljište i časni krst, a prvi radovi počeli su u avgustu 2008. godine po projektu arhitekte Dragana Jevtića. Ljubav, vjera i nada utkani su u svaki detalj jednog od najimpozantnijih hramova u Srpskoj, simbola grada i regije, ujedno duhovnosti i ljubavi. Hvala Bogu, urađeno je puno. Hram je zakrovljan. 2010. godine smo izvršili osvećenje temelja desnicom našeg preosvećenog vladike Vasilija. 2014. godine smo izvršili osvećenje krstova i zvona. Osvećenje krstova i zvona izvršio je vladika Hrizostom, sada visoko preosvećeni mitropolit Dabrobosanski. Urađen je predivan kameni patos. Uradili smo uređenje dvorišta, ozelenjavanje isto sa dobrim plemenitim sadnicama. U toku je izrada prelijepog ikonostasa u Duborezu. Ikonostas radi naš majstor Rade Pantić iz Milića. Saborni hram podignut je u čast srpskih novomučenika. Sastoji se od 2 monumentalna zvonika visine 54 metra i 5 kupola, od kojih je centralna visoka 33 metra i simbolizuje broj provedenih godina Isusa Hrista na zemlji, a ima i 4 velika zvona. Prije 5,5 godina počela su bogosluženja. Odmah posle osvećenja krstova i zvona mi smo počeli i sa bogosluženjem. To je nešto najljepše što se može istaći u hramu ovdje, da ovo nije promašena investicija. A to odgovorno tvrdim zato što je naš hram ispunjen do posljednjeg mjesta. Svake nedelje i praznika za božićni post u našem hramu se pričestilo blizu 4000 vjernika. Monumentalno zdanje u gradu na lijevoj obali Drine svojevrsni je spoj srpskog i vizantijskog stila. Osim lokalne uprave, u finansiranju izgradnje učestvovali su i privrednici, kompanije i vjernici priložnici. Za pravoslavne vjernike dugo priželjkivano podizanje svetinje je od ogromne važnosti. Kako reče Ava Justin Ćelijski u jednom momentu kad je osvećivana jedna crkva, obraćajući se vjernom narodu, rekao: "O, blago vama, sad vi imate parče svoga neba ovdje na zemlji." Svaki naš hram je parče upravo toga neba ovdje na zemlji, gdje mi dolazimo, okupljamo se, Boga slavimo, Bogu se molimo i svakako od Boga milost, pomoć i očekujemo, ali ne zaboravite da tu milost, da tu pomoć, da tu blagodat svako ko dođe u hram osjeti. Podizanje sabornog hrama rođenja presvete Bogorodice istinska je želja i veličanstveno svjedočanstvo predanosti Hristoljublja Zvorničana i ostalih vjernika u Podrinju. Zvornik je dobio duhovni i turistički simbol, svetinju, u kojoj će i ove godine služenjem svete liturgije biti proslavljen najveći hrišćanski praznik, Vaskrs, uz želju da srca vjernika ispuni slogom, ljubavlju i blagostanjem.